Hello mayam, good morning. Ngasi day kano yendem ne sebot ne aduga yongchaka aluga eronba chage na eronbigi mayan hemine aduga nuksida ka kango amasu chage na ko. Aduga kano se butia dania haye ko sidadi ko samaro se Sikkim da. Aduga toning khoksisu saida biyam hawe adu targa su kanamta thoine ki jana de ko. Morokuma melaga mi khara tang jana yam toine jana de. Aduga mayang ton sisu kuchao matawriyong. Akoy mana Manipuri gi maru tharaga in thagi bani ko. Ising tilaw sisu ko mana keno degi Manipur degi thabirak pane duga aina thagi bane hojikti phanam sandu e duga phanam su chawre yendem sisu yamna chawre ko aina mamangi video da yendem janing ba leitar ka di ai gimnak la ga lobe yani habido morok sisu nong chuba matam yorak pagi kai haido no tang hai se ta pachale khujale duga yamna kanna keno tawbudi na te ko khara amadi kem tawde sebo sisu handaki ahan bani ko handaki chi ahan bani in he se duga yam chawle reme ko nan gai di uru dabani nong jubudu da napi sumam hausan bedu da ko yendem se Sikkim da hau busu ude ko duga mi na chana busu ude ai di tu chana ram gadra di khang de do tar sai hoji bogi oine di udri aduga nungsi dak si join nan ko ibe chat mi mem de ki char pora ga thagi bani ko hoji ki phanam chawri doin sandoe ngasi ki keno khamena khapane alu ne du duga nungsi da ka kangu ngoge ko khoiram da keno alu ano baga kangu ga ngo chabdu nuksida khapa ka du chada byam kuire ko miss tawreba ngasigina sebot ne yendem ne alu ne du yongchak su atek puna ti ko akang mani nan yum de gi thabirak pane tuna eronba chathoke nuksida ki manam se keno ek namba kanda alu ano bagi kangu ngo buda du ke nisang yeba ko ima di charoi yam kana chaba haina di ko samaina morok ma mela ga chaba de ke nuksida se chana deba aduga yirumga napak pi amaga ngoge ko napak pi je sidadi dumdum ge haiba ko aduga momo gumba chabadi gi hena achar gumba khara chabadi gi hena khoirom da kangsu thongba da hapa chabda dumaina di kanam chana deba ko aduga hingna su kanam ta kotlaga chabagi haina bisu leite aduna yam toina chana de aina mingon de gi poraga thaki bani ko napak pi siso aduga umura tekpadi yaudre umura tekpa yaw tar ka di manam su nungsi ga dabni na trane umura tekpa phangdrabina dalle khorsani atekpa do aduga nga yawda tar ga su kaino do maroi mapang su na eromba hap tar ga di eromba su hawidana nga ai busu loithokre ko yum de gi tharak pa do adunani aduga sadi nga su kya jana de bazar su lapani lai rudre aduna ngasi gi hingjang keno eronba mane aduga yirum ne aduga kangkau ka sige char ni ko